pusa rota itu manca jelasa capurna jajajan tapi tinggi pusa ro kalau bong eloi pakai mapamula ya kufuran ni ke kalau bonge yalan ni ro aga sanana lokai ilepo sebelum ilepo agi baca puang nandri gajarilla lillahu nandri carilla lokaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itanan ye kemana rahasianya ananda kedua mempelai apa cikina sebelum kawin apa cikini ye itu pacina tanna belo-belo bahasa agama at-tapaul senang-senangan asenge dioki senang-senang tapi luar biasa faedahna hikmahna barakahna narikong kaki bageri itu walaupun agak pertama na yaitu tu rolo tak napo pangjarina tu anak napo nama ko kalau mapaci napo pangjarina apa guru mania wakata tu dah mapaci tu dah sipaka masing-masing si pupu dah pakka jusiru pakali pakawi ngak pakali pamah tu pasaranga bismillahirrahmanirrahim nyaman namito nape mapaci luar biasa niatna makanya maka Nabi ta'in malu binia sana sidi jama-jama pelikun nyai mak dapat memang itu dia cengik wakata tu dah mapaci tu dah sipaka masing-masing si pupura pakka jusiru pakali pakangnya pakali pamatu pasarang apa bismillahirrahmanirrahim koi patada ngi paci patannya ko tengana katutu toli tengana mi koron kamana ni korona pasi busa paci aja ni dia urusu tengah urusan botingnya urusan teh di pacing tahu keka juga nak kami nama comok ya tu nanti patadangi paci hikmana adalah mudah-mudahnya rona tak beri pak boti macam comok idalekna di kemudian tanya tu belo-belo ia pada lima pak bu terutama borani ini borani ikui loreng milansi beneta lempu na anak jari pakiangi ikui loreng macam indo anak ta lempu na indo lima pakiangi ya natu nak kada terolo ko pura ko mandre baco bisa peneko cantik indo anak langsing ye lo kipat tetel langsing di bana boleh lo kipat comor di bana boleh ye angka anak ja kotoli malasen la salalam petang asana katuma tu pak burana boleh di agya burana waina suruga angka tu aya kulana kurangi mon resep mana barisina maka de summa halakana nu dapat alakatan pahalakana alakata modakata pahalakana modakata manusia diciptakan pertama setitik air dari air itu 40 hari 40 malam berubah menjadi segumpal darah dari segumpal darah 40 hari 40 malam berubah menjadi segumpal daging ya nariasan ayah amulangan narupatai makanya kumala salah itu anak yeroi bacangi ini akan ya pak pura cara anak akan kiwakata baca ayahmu wale sabak baraka pak pura la salah sariana wijaku baca ni summa halakan nu tepat halakatan pahalakan halakata moda kata pahalakan moda kata dipasi lempu yang kata calon-calon ajari makna napai baru aku palak limai napai pasi galusul limai aku mapalani aku mapalani palak limai sapuan ipat dekin mako korban anak tahi insal tak telung sem itu nak ye sudah saya itu sudah 19 tahun telah menikah dek pandang kata lo mak peniko puskesmas iya marana silisa bola dek pandang kan tak telung sama ini mau realita nak mana mu toli more anak do kau ya akasan iya do kau ya lah si bawa do lemo itaru la sunah celak napi pasi galusuk itaru kodakna insyaallah paja tu ya ko toli jambang-jambang ni anak aga ya lah do pelekaniki si bawa peleng ipasi ilain ampu ya pasi nampu ibacang